Ka pensiang thu upat ba chaki WM hasor ka watip kam ka urban campaign yong ka Viksit Bharat Sankaf Yatra VBSY da poi ka chnong juai ne dewa penman ya ka yalang hamadan lat thalabo wei ka thongani to yo pensiang thu ya ki scheme yarap pat ba wade e da ka sarkar India. Kamchi benta gani da wan le ka kari IEC Information Education Communication wan heni hei wada penman yei pensiang thu pat ba yaki kam penroy wada wan ra da ka sarkar perdi nei benta ka jela. Hagani ka sngi da penman le yaka free health check up yele Aadhaar card kam ju ipen bait ye wa bakala hagi Aadhaar card. Ki wa chong chnong da wan gile wa yo yaki Ayushman Bharat health card we da chong gile yo ap ye pensiang thu wada penman hapo PM Swanidhi scheme. Da chim gile ye kular hapo ka Viksit Bharat Sankaf Yatra yo penman yaki India kam kari wada roy da par ka wa ye upendap penbiang ye ida kat house nem arhajar supau nyau. Da penman le yaka kuwit sajrong ka phang Viksit Bharat Sankaf Yatra. Ka Viksit Bharat Sankaf Yatra to ka wada sedang da Prime Minister Narendra Modi haga khat santri khon chonglat November arhajar arpaule da ka thong wo lai pensiang thu pat ba yaki scheme yo man ki wa job na do ipen yo pen khana irap paisa ipen yo boarding ipen yo tadong LPG ipen yo yung yaki wado wadong ipen dap bam ipen yo bam da iwatei wa isumar chukher wa biang kani ka yatra da bu thong yo lai cha ar point san pausan lak tali kichnong wa em cha parat sor wa leh jan ruspa tali kichnong wa em cha sor kat hado ar pausan tring January 2000 dewa poi cha kawi pagawi ka district hapo kari.